Hayi siyasizwa indaba wengane zakwethu. Siyasizwa indaba. Uyazi ngike ngaya kwenye event izolo. Ikhansela belingekho. Event nje beyenze ewadini thizeni. Ikhansela belingekho. Ngeke wemakhansela lento esekho ngathi njengamanje. Lesi sigaba njengamanje. Ayikho ngathi ingani njengamanje lento ingani. Okwethu sokuthi thina support nina. Uyabo? Naneqembu ke ngoba phela nihambisana neqembu phakathi. Otherwise mawuthi mhlambe ke ikhansela le-MK kodwa usiyona imember ye-MK kuyenzeka nalokho ukuthi ikhansela le-MK kodwa usiyona imember ye-MK. Uyinto nje ezosibambezela ukuthi u-MK ngayi phambili. Uma bekuzokwenza i-event engabikho wena uyikhansela uthi abantu abahambe beyenze njani bawuvotela umuntu abangamazi bawuvotela ikhansela abangalazi. Uthakwenzakaleni ngoba each and every event eyenzeke ewadini yakho ngizakuthiwa yi-PPD wena ezikhansela mawuthi mhlawumbe enzeke ngelanga li-1 or 2 yenza sure ukuthi lawo ma-event wahamba uyi-2 uzuya kweyi-1 usuke kwenye uye kwenye. Angithi usuwenzelani manje abantu bekwazi abantu bazi ukuthi bazovotela umkhonto thina siyovotela liphi ikhansela yini elisithembisa lona. Uma ngabe kuhlangene abantu isikhathi sokuthi wena i-opportunity yakho ungathi ngoba nalento yamakhansela abanye kube sekwayiqondanela nje i-opportunity yakho yokuthi uyiveze kubantu yokuthi ubakhohlisa abantu makuthi uyabakhohlisa yokuthi ubatshene abantu iqiniso umuntu ufuna ukubatshena iqiniso ukuthi yini ozobenzela yona abangenayo ewadini ekade beyidinga bengayitholi. Otherwise yikuyikhansela le-MK lisebenzela u-ANC kuyokwenzeka-ke nalokho ukuthi ikhansela le-MK kodwa usebenzela u-ANC. Uma kunama-event eka-MK awuzukuza wena ukuze abantu bengakwazi ukuze mase kumele bevote bengakuvoteli wena as member ye-MK kahle kahle bengayivoteli i-MK bevotela u-ANC. Sekungenzeka ngaleyo ndlela kodwa into ebesiyicela nje i-1 uma uyikhansela le-MK uma kune-event ekhona kwiwadi yakho ngisakuthiwa amavidiyo awu-5 zama indlela yokuthi uyisplithe isikhathi sakho ukuthi ngizoya la ngalesi sikhathi ngiye la ngalesi sikhathi ngiye la. Uyabo phela lento seyingane manje isingane impela manje thina sekuthi impela sinidayisela abantu nawe sekuthi nawe manje ithuba lokuthi uyidayise leli uyidayisela abantu umuntu useyihlelile i-event on your behalf eseyihlelile ku-event on your behalf vela phela ezikhansela awusabona wena. Hawu umuntu usekuhlela le-event wena awusekho umsebenzi wakhe sewenzile ufuna ukwenzani kanti wena makunjalo futhi awusilo phela ikhansela le-MK wena uyikhansela la kwagogo lizosibambezela nje. Uma uyikhansela le-MK sicela ukuthi uma kune-event uze ku-event ye-MK please ilokho nje sikucelayo ilokho nje besikucela please. Uma uyikhansela le-MK yiza ku-event. Hawu uzana ukubheda nini.